me pogodili raketom. Avion je, kako vidite, dosta oštećen. Bilo je jako teško upravljati s njime. Bilo je na granici iskakanja i dovlačenja do piste, kako bi se reklo. I ja sam ipak odlučio, kad me pogodila raketa, da ipak pokušam da dođem do aerodroma. U tome sam uspeo. Nije bilo ni lako, ali eto, naravno to je bilo teško na sletanju, ali ipak sam uspio da sletim s tim avionom i sad je taj avion, ostatak tog aviona je, kako bi se reklo, ponovo u upotrebi, tako, promenjen mu je rep i on je sad drugi avion. Vi ponovo letite? Ja isto tako letim na tim avionima, tako, i šta da vam kažem? Ostaju ružne, užasne uspomene. Pa uspomene i nisu tako lepe, tako, i znači bilo je tu jako uzbuđenje. Ja se sjećam da mi je bilo jako teško u tom trenutku odluke, tako, jer kad sam bio pogođen, ako bi iskočio bi na teritoriju koja nije bila zaposjednuta našim snagama. Ne vjerujem kako bi se proveo tamo, zato sam pokušao i to mi je bio dodatni motiv da probam sletati. Mnogo je bilo borbenih dejstava, mnogo ste letjeli, mnogo toga doživjeli. Mnogo ima doživljaja, nije ova prva raketa s kojom su me gađali, ali je prva s kojom su me pogodili. I tako, ima puno iskustava iz tih borbenih dejstava. Bilo je puno i uglavnom teških, gorkih iskustava, tako. Bilo je naših drugova koji su isto tako pogađani, koji su uspevali da dođu, bilo je drugova koji su morali iskočiti, tako. U tom trenutku kada čovjek otvara vatru, pilot Jugoslovenske tadašnje narodne armije, radio je čitavog života, mislio o Jugoslaviji. Šta ste vi u tom trenutku mislili? Nisam mislio ništa, uglavnom sam mislio kako najbolje da obavimo zadatak. Uglavnom je se mislilo i kako da nas ne pogodi, isto tako kako najbolje da odradimo ono što nam je bilo zadato. Jer smo mi u stvari nismo leteli zato što nas je letelo i zato što smo mi tako htjeli, već uglavnom zato što je bilo dosta vojnika, vojske koja je bila, na primjer, u kasarnama, koja je trebala da se izvuče. I to nam je bio najveći motiv da letimo i da se borimo. Nakon svega ovoga, da li ima kod vas dvoumljenja, da li ta ljubav, privrženost pilotskom pozivu, da li ona jenja? Da je to, ja mislim da to možda ako je ostavilo neke tragove male, jesto, imam neko iskustvo, ali uopšte se ne dvoumim da li bi sutra išao u borbeni let ili ne bi išao u borbeni let, da li će sutra sesti u taj avion ili ne. Za mene je to maltene kao i svaki put.